Nkuko bisanzwe ni kwa kundi mu busesenguzi bwa JPierre mezute meze neza cyane ndamahoro. Tukumenyero mu busesenguzi ku ntambara ya Kongo haba kuri Ndebero TV ndetse nano kuri Rwanda Burundi TV tuba tugukeneye kugira ngo utwapudetinge uko bimeze ariko tunasuhuza n'abadukurikiye twabyibagiwe cyane abadukurikiye umuntu ntago yabura kubasuhuza kuko nabantu b'ingenzi cyane kuko nibo batuma dukora ibi biganiro nukuvuga ubikoze bidafite abarabireba nta kintu wabukorera niyo mpamvu tubaramukije aho bari hose. Reka tuguhe umwanya rero umuntu uvuye ku kazi ukeneye kumva uko urugamba ruhagaze umwapudetinge rwose uko bimeze ara muri Kongo. Ego nukuvuga ngo intambara yo muri Eastern Congo igomeje guhuza FARDC yewe na UPDF kuko akenshi tuvuga UPDF kuko niyo usanga ihagarariye M23 ko niyo ibiri muri background kuko M23 y'ubwayo nta bushobozi ifite bwo kuba yarwana na FARDC kuko iyo urebye nta lobby nta bikoresho yabona ariko UPDF yigerageza kurwana na FARDC kuko urumva n'ibisirikare by'ibihugu biba biri compatible ubundi M23 ubwayo ikwiye kurwana na Wazalendo gusa kuko niyo urebye akenshi biba bisa nkaho biri compatible nibo bakongomani rero uko byifashe nukuvuga ngo mu rukerera rw'uyu munsi M23 yongeye kugerageza gushaka kureba ko hari icyo yakora ku mujyi wa Sake igaba igitero ku mujyi wa Sake kuko urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye byumvikanye mu nkengero za Sake ariko ingabo za Congo FARDC yewe na Wazalendo babashije gusubiza inyuma M23 ku buryo bworoshye cyane nta kintu ikoze ku mujyi wa Sake. Noneho no mu bindi bice nko mu mudugudu hariya mu gasantere ka Bihambwe naho haracyakomeje imirwano urazi ko M23 guherejo yashatse kugenda iharwanira ariko naho iracyamerewe nabi mbese nta gace na kamwe noneho irongera kwigarurira mu mirwano yabaye nkuko byari bisanzwe mu misi yari ihise. Rero nyuma yaho bari bagerageje Sake bikanga noneho ari amakuru yandi yemeza ko muri Kanyabanyonga FARDC ubungubu yahamenywe ku bwishi SADC ihari ku bwishi tubibutse abantu ko SADC harimo ibihugu nka South Africa harimo ibihugu nka Tanzania harimo ibihugu yewe nka Malawi noneho kongeraho Burundi ko Uburundi iyo tugeze muri DRC Uburundi tubufatamo acteur majeur kuko kuri front line nibo bahirimbanyi bahari ku bwishi kuko urumva ababa baraturutse za South Africa baba baje gukoresha ziriya mbunda nini yewe na Tanzania nuko no kuba batanga indi myitozo ku basirikare ba FARDC. Ubundi nkwibutse ko South Africa, Malawi na Tanzania ubundi bazanywe na diplomasi ahanini ariko abarundi ntago bazanwa na diplomasi bazanwa na conscience militaire bafite muri yo ntambara kubera ko rubayirangiye ni Bujumbura iti kurikira kuri Yanikeri cyane aho birumvikana nukuvuga ngo rero Uburundi noneho hari n'amakuru yemeza ko nibura abasirikare Evariste yabongeye cyane mu gitondo cy'uyu munsi ugereranyije wasanga ari nk'abanga ugereranyije nukuvuga amakuru aravuga ko nibura hamenywe amakamyo 18 kandi urebye buriya ikamyo za gisirikare ziba zishobora kujyamo hafi abasirikare 80 hafi 100 urumva n'abasirikare batari hasi y'igihumbi byaba ari muri wa mujyo n'umundi wagomeje usaba Evariste ko yagomeza kumena abasirikare kuri buriya butaka. Ngiye nasabye ingabo z'abarundi zigera mu 80 kugira ngo zibashe gusapotinga FARDC ariko urabona ko Evariste umunsi ku munsi agomeza ahashyira abasirikare nukuvuga rero ubwo biri kongera wa mukoro M23 yari ifite nyuma yaho ifatiye uduce yafashe ubu mutwaro uremereye isigaranye nuko turinda kuko nyine urumva nimba munition yongewe kuko iyo aho Kanyabayonga kuhongera munition ni muri ya contre-offensive umuvugizi mu bya gisirikare hari muri Nord Kivu yavugaga ko bategereje ingabo zizava Kinshasa n'ibindi bikoresho kugira ngo bakore ya operation bise skora ya kabiri yo kwigarurira
agace ka Rwindi n'utundi duce M23 yari yafashe. Rero nimba abasirikare bongewe ku bwishi yewe n'ibikoresho muri ako gace ka Kanyabanyora, bivuze ko Rwindi rwose mu minsi mike cyane iraba yavuye mu maboko M23, yewe n'utundi duce za Mushaki aho hose baragenda bayireba bayambura. Ko urumva n'urugamba hariya muri centre yegereye za Rubaya hariya kuri biriya birombe, naho imirwano irakomeje. Ko M23 nayo iragira ngo urebe ko yakontorora Rubaya, ariko kubera ko intambara ari y'amabuye bamene FARDC nyinshi hariya hose cyane rwose, ntago kubera intambara ari y'amabuye ntago Rubaya bakoraho. Ko nabo urumva bagerageza ariko bikanga. Rero abo basirikare bongerewe nabo kugira ngo le contre-offensive igende neza, kuko urabona FARDC icyambere yakoze imyitozo muri iki gihe cyari gishize cy'agahenge, mutumvaga irwana bari mu myitozo nkuko byatangajwe n'uwari ukuriye SADC hariya muri Goma, ko yavugaga ati abasirikare ba FARDC turi kubongerera imyitozo, kuko imyitozo yari kimwe mu bintu bari babuze. Ko ibikoresho birahari, ababafasha barahari bo kugenda nyine babongerera, kuko yaba ziriya ntwaro ziremereye na ziriya ndege ntago abakongomani bari basanzwe baje kubikoresha, kuko ntago babiguraga. Mwibuke ko Kongo yari afatiwe mbarigo yo kugura ibikoresho bihambaye. Rero bivuge ko ntago bari bazi ibyo bikoresho. Rero bongerewe imyitozo n'amahugurwa y'uburyo bwo kubikoresha, noneho dore ko na SADC ubwayo ihibereye. Rero ni ukuvuga ngo le contre-offensive iraza kwihuta noneho bitandukanye nibyo twari dusanzwe tubona, kandi bikanakubitiraho na zino nama zagiye ziba. Ni byerekana ko iriya myanzuro yagiye ituruka muri ziriya nama zabaga zose zigaga ku mutekano wa Kongo, n'ubundi zari zigamije kugira ngo barebe ni hehe hakongerwa imbaraga kugira ngo FARDC ibashe gutsinda UPDF yewe na M23 yayo, noneho amahoro hari yakagaruka, bakabona kubungabunga amahoro yagarutse. Kuko ikintu cya mbere ni ukugarura amahoro, ubundi noneho bakasekiriza bakabungabunga Eastern Congo ikigenga, noneho tukajya twabaza leta ya Congo ibikorwa remezo. Ko urareba abantu benshi iyo urebye biriya bice bya Nord Kivu na Sud Kivu, ubona ko ibikorwa remezo byasaga nk'ibiri inyuma, ariko abantu ntago bakwiye kubirenganyiriza Tshisekedi, kuko ntago ari we wari umaze hiyo myaka yose. Ko urareba Tshisekedi no wa 2018, ese mbere ya 2018 kuki abantu batibaza ninde wari uri ku butegetsi? Ese yafashaga iki kiriya gice? Ni ukuvuga Kabila yari yararoshe kiriya gice mu mazi. Mbere yuko musaba Tshisekedi kubaka ibikorwa remezo muri Nord Kivu, Museveni nawe tuzi ko agira Kampala gusa n'ahandi azabanza baka imihanda. Si twabonye ejo ndi bigaragambya ngo batera insina mu mihanda. Binobo wese ko atabanza cyari ku mihanda ya Obote hirya iyo kera. Wese ko atabanza kubyuba. None se Kampala hari amazu maremare angahe? Kandi Uganda ni igihugu gito ugereranyije na Kongo. Rero ni ukuvuga ngo urebye Tshisekedi hari ahantu nahagarura umutekano hakamara kubasekiriza, noneho tukabona nta bikorwa remeza hashize, nibwo tuzahita tuvuga ati burya na Tshisekedi ameze nka Kabila. Ariko mu gihe umuntu n'ubundi akiri kurwana urugamba rw'umutekano, ntago wamushinja ibikorwa remezo, kandi n'ubundi ahora arwana. Urebye n'amafaranga yashoye muri iyi ntambara agura ibikoresho, iyo haza kuba umutekano niyo yari gukoreshwa no muri ibyo bikorwa remezo. Ariko M23 ivuga ko ari nayo iharwanira, igira ngo abarwandafone baho bahatuye babeho neza. Urumvira mu bituma leta ya Kongo itakaza amafaranga yakabaye akora ibikorwa aho hantu, bigatuma bigwa mu mazi. Hanyuma se byabe ni ngo Nyanzare, Rwindi, Rumangabo ho parametre ntazihari. Ni ukuvuga ngo iyo contre-offensive urumva ikintu cya mbere igomba guheraho agace ka mbere Rwindi. Ko Rwindi wabonye ko yari strategique mu buryo bwa supply chain w'ibikoresho, uhuza za Ituri, Warikare, Bene yewe na Goma na Sake. Niko kantu ka mbere babanza guhita bafata. Urumva niba mara kugasubirana ya supply chain irongera yorohe byoroshye. Noneho aho za Nyanzare
baragenda bakubura ari ibintu byoroshye. Noneho abantu nanone igihe bazumva ngo indege zagarutse mu kazi, siko iri mu kazi, CH4 iri mu kazi, kuko sinzi impamvu abantu mutakomeza kwibaza ese kuki zibikiye iki. Ni icyerekana ko mu minsi iri imbere urugamba rurahindura isura. Ntabwo ari ibingibi byo kugenda barwana. Urumva M23 noneho yongeye kugaragaza gatuza, aho indege zasubiriye mu birindiro zari zicecetse. Kandi se koko nimba bari kukagaragaza ubu nabwo nibafata imigiri strategique, ubwo nizigaruka biraba bimeze gute? Kubwoba nabwo bugomba gutaha Kampala, kuko zizagaruka byanga bino gatagati zaba ari Kampala pe. Ko bashobora kuba bazibitse kugira batagomeza no gupfusha ubusa ayo masasu, batagomeza gutuma entretien yazo ipfira ubusa hejuru ya M23, ariko umunsi twumvishe zigarutse byanga binoga Kampala niyo izaba iri targeted. Rero urumva aho za Nyanzare n'ibiki, aho ni ibintu byoroshye. Nimba bateganya kujya Kampala, ntabwo izo za Rwindi na Nyanzare ari byo bintu byagorana. Mukanya sinzi umuntu mbwiye ngo FARDC yifatanyije n'inyeshyamba za Maimai zitwa, akubera bizina bya Maimai bari bizina by'icyuku murata. Akenshi bari icyuka ngo bijanye ko Kengo Maimai ya Kutumba, Maimai n'ibyo bizina, Maimai UPDF, Maimai ibintu byinshi. Ego. Iyi ngo bayita Maimai Kandenga. Ego. Kuba batangiye kwadukira ADF yakoze iki? Ibyo bishushanyije biti twatuzi ko ikibazo ari UPDF. Ni ukuvuga ngo urareba igihe President Tshisekedi yemereraga Museveni kuza guhiga ADF, kuko ADF bundi iri mu bice cyane bya Ituri. Kandi ADF nayo nubwo iri hariya muri Ituri hari amakosa ikora, ugasanga iri kwica abasivili. Nimba igihugu kigucumbikiye wica abasivile bacyo, urumva yaba ari amakosa agushyira mu mazi yo kuba yahigwa. Rero urumva mu kuyihiga nukugira ngo, kuko buriya FARDC nayo igize ishaba cyangwa nayo ibyibikeneye, nuko ADF yashira hariya, noneho tugasigara tureba urwitwazo rwa UPDF yagenda ivuga ngo igiye guhiga. Kuko buriya mu bintu biteza umutekano muke hariya muri Eastern Congo, nukumva ibihugu mva amahanga bindi ngo biza kuhahigira imitwe ibirwanya. Urumva abari nk'umuryango wo kugira ngo binjirireyo, nubwo iyo urebye ibyo bintu baba barwanya byananiranye, kuko nta gihe buri gihe ubahumva ibihugu biriyo birwanya iyo mitwe. Ariko se ukibaza kwidashira amaherezo nayaye? Nimba ubona inzira y'imbunda yaranze, icyo ubusabwa ni iki? Nimba inzira y'imbunda yaranze, icyo gihe urasabwa ibiganiro. Rero FARDC igize na ishaba yatsinsura ADF ikashira, noneho tugasigara tureba urwitwazo rwa UPDF yo kuntira avuga ngo noneho yinjiye muri, igiye kureba yonde, igiye kureba yo Red Tabara y'u Burundi. Ese ni gutyo yavuga se? Noneho yajya yinjira yo bigahita byitwa ko iteye Kongo. Sundi Red Tabara urishwa ko ibiri muri Kongo. Urebye ibivugwa uba wumva ari hiri, ariko warambura ikarita uyishakisha ahantu yabiri ukabona nanone si ihari. Ariko ibyo ngibyo tukibuka ko tutabitindaho, kuko haba hakenewe izina. Twabonye ko iyi mitwe aba ari amazina gusa, noneho ahubwo ibihugu bikaba byamanukira mu mazina muri action. Ariko nyine urumva nese undi ADF kuyirasangiye, undi nanzi ko imitwe yose iri hariya yimwe ibiganiro. Ego. Ubundi yakaba ifasha wazarendo kugira ngo ntibabarikanize ibura hiba nayo. None se Museveni abarikanije ADF yaba hehe? Nukuvuga ngo ADF urumva yo yararangaye ntiyisanga muri coalition y'abandi. Ntabwo geopolitique ADF cyane. Niyo mpamvu nyine turi kubona iri kuraswaho, kuko urumva yo iherereye muri Ituri. Gusa nyine ADF nayo ishaka kuba ari nini. Ku buryo
buryo umutwe aba ari munini cyane byange bikuna muri wazana ntago waburamo ADF kuko ubusanga hose iriya mitwe ni ikibazo kinda none ikibazo kinda buryo ugikiye muri yo havutse nk'urwo operation rurubube ukabona uko usahura ugira gute none imba wazana ndo bayihaye uraka ukabona bazema ngo ndi mitwe mwari muri kumwe ukabona bayihaye kiraka nawe kenshi rekana ko ushoboye kuyaga guhema akazi cyane rero ntumbwiye ngo ADF iricaye ntabwo iri muri wazarenda ni nkuko nanone ishobora kubirimo ariko leta ya Kongo kugira ngo nanone itaxerera icyo kintu karasa wende runaka wenda yumva hari nk'umwe wari warigumuye muri ADF ko urareba n'ubundi hari igihe mu mitwe usanga hagiye harimo andi madepartement nabo biyumva ukwabo ugasanga aribo bari kurasa nese nk'ungu Kongo ikoze wenda ka maneuver ikarasa nko kuri camp imwe mutwe X wahita confirm ngo bashwanye reka da icyo gihe abari ako kampu nyine kari kigumuye ndore ko hari akantu kari gakeneye muri diplomasi cyangwa iki muhita mukora iyo geste ariko ubundi itayari muri bamwe cyane rwose rero ushobora no gusanga icyo nacyo cyashoboka kuri ADF turebye uko ibintu bimeze ubu ngubu muri DRC aho bigeze ubu ngubu UPDF wayigiriye inama aho bigeze ubu ngubu UPDF inama twayigira ni ugukuramo akarenge ikagaruka hino amazi akiri mazima kuko uko bigomeza kurengera urareba FARDC yewe leta ya Kongo abantu baragumiza bayirundaho bashaka kuyifasha rero iyo uri kubona abo muhanganye bunguka imbaraga weho ntazo wunguka ahubwo uzitakaza yaba mu buryo economically kuko economy ya Uganda ntago nemeza ko rwose ya resist ko nubundi yaritunzwe na Eastern Congo none kugomeza bishora muri iyo ntambara mu gihe leta ya Kongo iri kugenda ibona andi maboko urumva nuko nyine ubusanga Museveni yaranize izo za pariroma yaranize n'abandi bantu bashobora gutanga ibitekerezo ubundi abagande nibo bakabaye bafatiye ya mbere yo kumubwira ati wo kabyarawe sigaho utaduteza aya maji utaduteza ibi byago turi kubona bitureba nuvango muri miliyoni 46 z'abagandi habuze umuntu ubwira Museveni ati intambara rwose yahita kwirahira ko abantu bose yabateye ubwoba urumva ni cyaguranye wenyine ugerageza guhirimbana kandi nawe urareba abageramiwe ngaho inkoni z'akabuno ngaho bamufungiwe ngaho nyine urumva ni umuntu umugerageza nawe w'urubyiruko ubundi twakabaye tubona aba generali bitwa ko bafatanye ubutegetsi na Museveni aribo bakitinga bamubwira ati ibyo ukora wapi ariko nabo bari kubwoba kuko bazi ko ushobora kumwopoza ukarara rwose ibyawe bitagikomeje ahubwo ngenyeka ko impamvu Museveni akanga aba generali nuko ari amapeti atari igihugu cyabahaye ari Museveni wayabahaye kuko bafite ijambo 100%. Urumva rero umuntu uzi ko agukontroye biragoye ko wamwopoza cyane ko hari igihe nabo usanga baremeye kwirira kuko nabo bagenda babona aho tuvungukira rero umuntu wamenyeye kwirira utuvungukira hari igihe akora analize akavuga ati navaho natwo ntutakaza rero akaguma guhitamo ibyo bintu ariko iyo urebye urubyiruko rwa Uganda uhita ubona ko batazemera icyo kintu niyo mpamvu iyo ukoza analize ukareba wenda nimba Museveni ateganya guha Muhozi ubutegetsi Muhozi rwose yakubitana na challenge itarabaho ntago yamara imyaka nk'iyasamaze Salva Kiir agire gutya nawe bagiye kureba Tshisekedi byaba ari ukumukanga cyangwa byaba ari ukumugira inama Salva Kiir umurebye kuba yakora rura rugendo akenshi aba ari ukurangiza umuhango nk'umuntu uyoboye cyacyuka cyitwa EAC kuko EAC ubwayo ntifunctiona nimba tubona za SADC zikora inama ziga ku kibazo cya Eastern Congo EAC nubundi ko Congo nubundi nayo iri muri EAC kuki yidaterana ngwigira ikikora ku mutekano wa Congo kuko kuva ingabo zayo zavayo yaguye mu mazi ndakurahiye hari inama yayo uzi yigera ivuga ku kibazo cya Congo sinabyitaho minzi kwitabaho deka ntayo rwose nyine rero ubwo nukurangiza umuhango nk'umuntu uyoboye icyo kintu dore ko twabonye ko Salva Kiir atazi n'aba president bari kumwe Salva Kiir ntago azi president w'Urundi ko yitwa deka da kuko twarabibonye igihe yahabwaga umwanya ko
uritiranya abaperezida yewe ukayoberwa na perezida w'ahantu uri. Urumva ni ikibazo gikomeye. Rero hari igihe bamubwiye ati wowe kabyarawe rangiza umuhango, bigaragara ko wenda na EAC hari ukuntu iri gusa nk'iyactingamo, ariko ubundi urebye EAC ntibaho, nimba rero ikintu uyoboye kitabaho urumva nta jambo ufite. Ariko urebye wenda gwari mu rwego nyine rwo kugira ngo arangize umuhango, nawe agaragaze nk'umuntu wari uyoboye EAC ko hari ikintu yaba yaratanzeho nk'umusanzu. Kihe ashobora kuvuga ati nanjye hari inama natanze, kuko narebye ku byo baganiriyeho nsanga aravuga ikintu kizima, nuko nta bubasha afite. Ko yavugaga ati ni ukugira ngo turebere uburyo umutekano wagaruka hano muri Eastern Congo, noneho ibihugu nabyo bikabana mu mahoro, hariho ubwubahane ku mipaka. Nubundi icyo kintu nicyo leta ya Congo ikeneye, kubaha imipaka yayo. Uganda ukamenya umupaka wawe ugarukiye gutyo. Rero urumva yari afite ingingo nziza. Marasava kinumva yari yaje yatekereje. Yari yatekereje, ariko nta bubasha afite bwo kuvuga ibyo bintu, kuko kuba yabivuga gutyo nubundi nukunyura kwa Museveni amubwira ati wowe kabyarawe nagira ngo nyure hariya ntagaragara nabi, ko turabizi ko Museveni yahita mufurapa ko kandi ikintu Salva Kiir yavuze gifite ingufu, kuko kuvuga ati buri muntu amenye aho imipaka yigarukira, ikibazo cyakemuka. Kandi koko nicyo kibazo. Urumva ni nawe ugerageje kuvuga ikintu cyiza ati mwubahe imipaka. Noneho mu rugendo rwe urumva arava Kinshasa ahita ajya muri Angola kureba Lorenzo, wenda naho yumve uko bimeze, nubwo nta bisubizo twiteze bizaturuka muri Angola, kuko urabona ko ibintu byose byaguye mu mazi, abantu bararushaho kutumvikana aho kumvikana. Hakoro Salva Kiir Tshisekedi yari yamukatiye muri riya minsi, aramubwira ati kuko twabonye Tshisekedi amwesha payigera muri Namibia. Salva Kiir ashobora kuba yaragiye agatekereza akavuga ati Tshisekedi reka nshaka kantu nzagera mubwire ko mushimishe. Kandi koko ngiye nuvuga ko kantu ngiye ari resulti ya iyo ni ingingo rwose nyine niyo bazasigara bamwibukira bati at least nubwo Salva Kiir ataraza abaperezida bari muri EAC, ariko at least yatanze umurongo wakabaye ugenderwaho Museveni yananiwe kubahiriza wo kubaha imipaka y'abandi. Icyo kintu ngiye Salva Kiir namugura icupa duhuye rwose cyane rwose. Urumva ko yakoze igikorwa cya kigabo nubwo adafite ububasha bwo kubishyira bwo gukanga ngo bijye mu bikorwa cyane rwose, kuko wabisaba kubyayiza ni wamusize ku butegetsi ntago yamuhinguka imbere cyane, ntago yahinguka kora karabizi bahita bamweshapa, ugasanga noneho basubiye mu bibazo bikomeye. Reka no tunyarukire hari haruguru hitwa muri Senegal, nabonye hari ibihugu bitangiye kumenya ubwenge muri Afrika cyane, aho batangiye kubona ko urubyiruko ari bo bakabe bayobora ibihugu bya Afrika. Senegal ibaye kimwe mu bihugu bya Afrika byabonye ko urubyiruko uriya muhungu witwa Basula Faye ko ashobora kuyobora Senegal afite imyaka 44 hari. Ni imyaka 44 kabisa, urumva ko akiri musore. Dushushanyirije icyo wakuye muri ya bintu tubwire icyo bivuze ku mugabane wa Afrika. Ni ukuvuga ngo urebye uyu musore Faye urabona ko Maxar ubundi uribuka ko niwe waramutswaga Senegal, ubu turi mu minsi mike turamwita perezida ucyuye igihe wa Senegal. Ni ukuvuga ngo iyo witegereje Maxar yashatse kwemplika ibintu tubona mu bihugu bimwe na bimwe, ariko sanga abanyasenegali n'abantu bamize demokarasi kandi bari bamenyereye ikintu bita freedom. Ko ubundi umuntu ujya guhindura itegeko nshinga kugira ngo agume ku buyobozi bimusaba kuba yaramize buri kintu cyose. Mbese ari ubutabera budafunctiona, pariroma idafunctiona, sena nuko, mbese ahantu hose ari icyuka. Ariko muri Senegal wabonye ko inkiko arizo zafashe ya mbere zikamubwira ati ibintu byawe bitakaye mu mazi ntibikora. Abaturage nabo mu mihanda bagaragaza ko ibintu bidakora. Noneho twibuke ko Senegal ubundi ituwe na miliyoni 18 kandi nibura 70 byaho n'urubyiruko. Ariyo challenge urubyiruko rw'ubu. Umuntu urajya ushaka kugundira ubutegetsi, urareba ko na Uganda n'urubyiruko rugerageza
abasaza bo batakaye mu mazi. Rero kuba ari urubyiruko byahaye challenge Macky Sall abona ko nakomeza ibyo bintu ashobora no kubigwamo ahubwo, cyangwa bakaba bamufurapa ugasanga avuye ku butegetsi nabi, bamutesha mu mazi. Ibintu yari yavuze ngo arasubitse kugera mu kwa 10, ko kugera mu kwa 10 yari ari gushaka uburyo yaba ashaka mekanisme yakoresha zo kugira ngo avuge wenda igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Ko urareba n'ubundi yahagaritse amatora, ibikorwa byo kwiyamamaza bibura amasaha 28 yonyine. Urumva ko ni ikintu n'ubundi nawe yari yabanje gutinya. Ariko kubera wenda inama yari yakuye mu bihugu bimwe na bimwe abona byagiye bikora icyo kintu kigashoboka, nawe yibwiraga ko ariko Senegal biragenda, ariko bigwa mu mazi. None umunsi w'amatora wageze. Ibi ni isura nziza cyane igaragaza ko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko uyu muhungu Faye yaturutse mu ishyaka ritavugaga rumwe na Macky Sall, ari ryo bita Patriotique Africain Sénégal Travailleur Éthique et Fraternité. Urumva ibyo bintu byose, ibyo bintu bivuze kintu batari cyo, n'aba patriotique bakunda nyine igihugu cyabo cy'abanyafrika b'abanyasenegali, noneho kigendera ku murimo, amahame n'ubufatanye, fraternity, gukorana. Urumva ko ni ishyaka, wumvishe iyo ntuza yabo ni ikintu cyiza cyane, ubona cyananiye abanyafrika, kuko gufatanya ni bimwe mu bintu byagiye binanirana ahantu hose. Ko ufite demokrasi n'ubufatanye buba bushoboka, ariko iyo wamize demokrasi urumva n'ubufatanye buragorana. Rero uyu muhungu urabona ko aracyari umujene, imyaka 44, ntago bari wakamanyagurika, ubu gifite ibitekerezo byegeranye n'urubyiruko. Noneho impamvu ari we ufite ingufu, ubundi twari tumenyereye Ousmane Sonko niwe wari ukaze hariya, ko niwe wari ugeramiye Macky Sall cyane. Ariko Macky Sall nyuma yo gutekereza iyi tekinike yo kuba yapuringa out amatora, yahisemo gufunga Sonko. Rero Sonko byarangiye afite ubusembwa bwo kuba atakemererwa kwiyamamaza, kuko aba gikurikiranywe n'ubutabera. Rero uyu Ousmane yarebye uwo bari kumwe mu ishyaka, azamura UFITE. Urumva abaturage bakibona ko uyu musore ari uri kugaragaza intsinzi, biraye mu muhanda, yewe bajya no ku rugo kwa Sonko bavuga bati Ousmane Sonko ni Faye, Faye ni Sonko. Berekana ko nyine nubwo ari we uri kwegereza iyo ntsinzi, ubundi yakabaye ya Sonko, ariko bitakunze, ariko kubera ari we yabahitiyemo. Ni ibintu byiza cyane. Rero icyo bivuze kuri politike ya Senegal nuko bigaragara ko demokrasi yari muri Senegal Macky Sall yarashatse kwica bitamushobokeye, noneho bigatanga isomo ku bindi bihugu bya Afrika no ku rubyiruko rwa Afrika, ko bakwiye nabo gufata iya mbere bagashaka uburenganzira, bagahananira ko n'ibihugu byabo bitagomezwa kuyoborwa gusa n'abantu bari mu zabukuru batagishoboye kwakitinga, ahubwo nabo bakagenda bareba urubyiruko rukajya en place, rukazana ibitekerezo bishya. Erega impamvu urubyiruko ruba rukwiye gufata iya mbere akenshi nubwo ruba ruhanganye n'ibyo bibazo by'ubushomeri, ko urubyiruko se nta sambu ufite, yewe nta nubwo bari wajya mu myanya ya leta cyangwa mu zindi business ngo mubashe kugira lobby ihagije ku buryo hari ibintu mwakora. Rero urubyiruko nirutabiharanira nta wabigutamika. Urareba muri Senegal bo babiharaniye, none biragira. Rero biri gutanga isura nziza ko mu gihe kitarambiranye Afrika ishobora gusobanuka, bigiye bigendera ku ngero z'ibihugu bimwe na bimwe, aho ibintu byagiye bijya en place byashobotse. Rero urebye abakandida bari bahanganye n'uyu abenshi, kuko hari hahanganye abakandida 19. Urumva abakandida uwo mubara bari munini, handi usanga 3, 2, 1 nabari icyuka. Rero bari 19, abandi nibura 17 barangije kumwifuriza ishya n'ihirwe ku kazi gashya. Ariko uwari uri mu ishyaka rya Macky Sall ryari ku butegetsi, wigeze kuba ministre w'intebe, bamwita uyu mugabo Amadou Ba, we yavuze ko batahita bihutira kuvuga intsinzi kuko bashobora kujya mu cyiciro cya kabiri, ko ariya muri Senegal iyo utarengeje 50%
biba ngombwa ko bajya mu cyiciro kindi cya kabiri. Ariko niyo bajya mu cyiciro cya kabiri, umuntu wagukubise mu cyiciro cya mbere ushatse kwiba amajwi, abanyasenegali icyo icyagaragaye kuki afite ubwoba se ko nibatangaza amajwi afite ubwoba bw'iki? Nyine ubwo urumva ari kureba ko yahakurwa Sanchez wenda ko bakiba uyu musore. Ariko abanyasenegali hahita havuka imvururu zitigeze zibaho, kuko n'ubundi Senegali yari imaze imyaka 3 mu mvururu za politike zatewe no kwigwa k'ifaranga n'ubushomeri bwinshi bwari buri mu rubyiruko. Macky Sall kuba yashaka guhindura itegeko nshinga gumeho ntago yabare kopie kuri Sasongwe so na Museveni cyane, kuko urumva niho yakuye inspiration. Avuga ati aba bagabo bo ko bamaze imyaka za 40 za 30 bariho nta kibazo, ese ngewe mbikoze. Ariko yibagirwa ko ibyo bihugu bitandukanye, kuko Senegal n'ubundi iyo urebye mu mateka y'ubwigenge bwa Afrika ubona ko rwose abayihesheje ubwigenge bashyizeho umurongo mwiza wo kugenderaho, cyane cyane ko hari ahantu n'amatribi biba bidafite ingufu cyane nko muri ibyo bice. Hariya muri Uganda tribi ziracyahari, rero ahantu hari tribi uba ushobora gukoresha ayo matrick. Ariko hariya biragoye rwose. Ibyo yari yiganye kuri ba grand frère ba Museveni ni ibintu bitamuhiriye, ubona byaguye mu mazi. Ngaye nguko rero ibintu bya Senegal ndumva twabireka tuzaguma tubikurikirana, ariko ntago birangiye cyane ubwo tubivuze mu buryo fondamental. Burya rero ntago ndagutindira abadukurikiye, ngira ngo twasoza ikiganiro na hejo kuba badukurikiye. Reka tubashimire rwose, mugire ibihe byiza.